Da li je Zagreb trebao da leti u vazduh, kako je pisala Duga, i da su to trebalo da urade agenti vojske koji su radili u Zagrebu? Jeste. Trebalo je u vozila funkcionera vlade Hrvatske, Sabora Hrvatske. U početku to je bilo predsjedništvo, kad posle Tuđman prelazi predsjednički je čisti sistem i ništa više, on je glavni. Trebalo je u ta vozila minirati, trebalo je sabornicu minirati, u vatrogasne aparate. Znači tu je trebalo se puniti sa eksplozivom. Eksploziv je nuđen svima. Svi smo radili pripreme. Neki su to odmah odbili, a neki smo sabotirali. Jer to napraviti u Zagrebu ne bi ostao, ne bi kamen na kamenu ostao ko nije Hrvat. Kamen na kamenu ne bi ostao.